Kafe Slastičar na Ravaneli, Prijedor. Ako pričamo o ugostiteljstvu, to jest o ugostiteljskoj ponudi Prijedora, sa sigurnošću možemo reći da je Kafe Slastičar na Ravaneli ta koja drži jednu od vodećih pozicija u svojoj branši i da je veoma važan činulac ugostiteljske ponude grada Prijedora. Dugogodišnja prisutnost na tržištu, ozbiljan pristup poslu i visok nivo usluge ovaj ugostiteljski objekat čine različitim od ostalih. Kafe Slastičar na Ravaneli je lijepo koncipiran i nadasve funkcionalan ugostiteljski objekat koji ima i prelijepu baštu koja je u funkciji od ranog proljeća pa do jeseni. A samim dolaskom u ovaj ugostiteljski objekat nudi vam se prilika da u ugodnoj i idiličnoj atmosferi, makar na kratak period, zaboravite na svakodnevne obaveze kao i na svakodnevne stresne situacije. Ovaj ugostiteljski objekat osim velikog izbora pića i napitaka može se pohvaliti sa zaista dobrom kafom. Jer bilo da kafu vidite kao izgovor za razgovor ili ste stvarni ljubitelj kafe, ne možete da zamislite dan bez nje. Zato svratite u Kafe Slastičar na Ravaneli koja će vam još ponuditi veliki izbor torti, baklava i drugih kolača. Kafe Slastičar na Ravaneli se bavi pravljenjem torti za sve prilike, a osim toga u svom objektu organizuje proslave rođendana, krštenja, kao i ostalih krupnih proslava. U Kafe Slastičarni Ravaneli stvoreno je okruženje dopadljivo svim generacijama, to jest to je mjesto koje obećava ugodan boravak u bilo koje doba dana ili večeri. Cilj osoblja Kafe Slastičarne Ravaneli je da toplim okruženjem, ljubaznim pristupom i visokim nivoom usluge svojim gostima omogući da se zaista opuste i zaista uživaju u velikom izboru pića, kvalitetnoj kafi i također velikom izboru torti i kolača. Mesnica Srna se nalazi pored Kafe Slastičarne Ravaneli i svakodnevno nudi veliki izbor dnevno svježeg mesa i mesnih prerađevina. Mesnica Srna ima dugogodišnju tradiciju, a zbog vrhunske kvalitete i ozbiljnosti u poslovanju postala je jedna od cjenjenih mesnica u Prijedoru koja ima veliki broj stalnih kupaca. Ako želite meso i mesne prerađevine proverene kvalitete, onda kupujte u mesnici Srna